nanje ndimo kugirango nguhimbaze mwami Imana muzo waremye sineza ko nanje ndimo kugirango nguhimbaze urahambaye urahambaye mama mama urakomeye urahebuje urahambaye we urahambaye mama urakomeye mama mama urahebuje urahambaye we urahambaye urakomeye mama urahebuje urahambaye we urahambaye urakomeye urahebuje urahambaye we turasubira eme ndamukiriza umuntu kwegera mubwira ngo amahoro naganze amahoro yasaganze wikinigisha wawe wikinigisha Imana wikinigisha neza maze kumenyerera yose ubibare rugasige sige imigisha Imana iguha ivyo yakoze biradutangaza. Amen. Hari umuntu udakeneye kwira misozi igira amahoro two kwamba tugukeka tukiri hano niba twese dukeneye amahoro hara dufite amahoro atwara imodoka yawe urataha mu rugo rwawe n'abana muguwe neza mumeze hari ikibazo kiri hano cy'umutekano muke oya
Mana sifa sana. None niba tukumva dufite umutwaro. Umuntu wese muri iyi ndirimbo basuze kwihangana musinduje muri gahunda zawe. Ariko muri aka kavenzi nyemerera tubane nibiba ngombwa. Tubwire Imana ngo dukeneye amahoro hari ahantu. Kandi birashoboka. Ibidashobokera abantu imbere y'Imana birashoboka. Ngacuranga papa. Abavyeyi batega amaboko abapapa mugendagende muri iki kibanza. Tuzenguke hano tuvuge ngo Mana dukeneye amahoro. Kino gitaramo ubwo twadushima dusabe amahoro n'abantu. Abisirayeli bakanesha
icyo ni ikimenyetso kiri muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Tuze kuzamura amaboko tubwire Mana uturanesheje mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Abo turi kumwe hano badafite mikrofone simikoze duhure n'abantu duhuze imbaraga gira twinginga Imana. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amina. Hallelujah. 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 Acuranga papa irindwi rimwe gusa ndange umwanya ariko tubane tugira ahantu kandi uziyumvishemo wature birakunda mu izina rya Yesu. turacyari muri wa mwuka wo kuramya guhimbaza duhaguruke dufatikanye turi mu gitaramo abandi bagiye bamwe ariko muhaguruke dufatikanye tuvuge ngo baba ni wowe twangojea n'ubundi ni ya mporo turi gusengera iri iwacu.
ni cyiza nari nicaye hariya ndeba Frank ari kuririmba turongera turirimbe se Frank yaririmbye iriya ndirimbo ariko bitana konegiteri urumva ni nkaho nawe atubwiye indirimbo ubu nyine ijanye niyo yaza aririmba turacyategereje baba ni wowe twangojea tukishika njia zako Baba ni wewe twangojea tukishika njia zako na wewe utatuongoza Baba ni wewe twangojea tukishika njia zako na wewe utatuongoza duhaguruke twongere duhaguruke Yes. tuzamure kandi tukomeze gutya gushya tubyine tuvuge ngo ma ni wowe turindiriye ariko umuntu uzi ko afite imbaraga mu maboko n'amaguru adafite ikibazo twihangane tuvuge gusa ngo mana ni wowe turindiriye ayi mana we Pastor karibu. Naringize ngo Pastor bina nimara tuguha ijambo. Hallelujah, hallelujah. Pastor ni uzi Igiswahili muno kuturusha twese. Njyewe ndabihamya neza. Sobanurira abantu batari kumva ayo magambo umukinya. Muyimbwire kwivuga. Tukishika data ni wowe dutegereje. Dukomeje inzira zacu. Nawe uzatuyobora kwa ngo turage muri ubwo bwana. Kuko imitima yacu izanezererwa kwiringira izina ryawe. Data ni wowe dutegereje. Tuzamura ibiganza. Nta jambo nshaka kuvuga ndiko ndabona gusa ko ndagira ubwoba ko ushaka kuyivaho nibo bwoba mfite kandi na iyo tuje muri iyo nituyivamo niba muja mu giserimba ariko tubadutekereze kuri iyo yonyine gusa noneho kubera ubuyobozi ari ubw'abaturage tituririmbe yindi twari twateguye mureke tuyihorere mu izina rya Yesu naje taho nohera reka dusubire ngo buke FOFO ngwino dusubire ngo buke ayitangire nitumara turayiva
asifiwe. Haleluya. Tugiye gutambira Imana. Turagize Imana uyu mwaka dutangiye. None umuntu wese atambira Imana yibwire ngo Mana kweretse uyu mwaka uzogire neza abonzi nabo ntazi kandi uzobo kwizegwa kandi hagati mu murimo wawe nukuri nitumara turamenya izindi none ga abishoboye abanyamasengesho twese tugomba gusengera uyu mwana wacu tugasengera n'indi yose tugasengera n'uturere twose dufatikanyije none mutambuke dufatikanye gutyo muri iyo ndirimbo y'umukunga habe niyi tumaze twumve yes yes habe niyi tumaze twosubiramo irindi rimwe aho Bwana sifiwe amen ngacuranga papa no twiruke sivyo kasebeni karesha nguko kugirango turi mu gitaramo Bwana sifiwe sana amen kuyemo ijambo rivuga ngo baba ni wewe twangojeye siko zavuga wawa nawe ubwira Imana ngo ni wowe ntegereje suko bivuga pastor vuga ngo Mana ni wowe ntegereje Bwana sifiwe sana amen imbere yawe nibyishimo bisa abagusega ntacyo bazabura we nyabunama duhindukirire utwuzuzo n'urukundo Mana yakidukura yera twohereza abamarayika twohereza umwuka wawe Yesu Kristo kubera ko twatangiye kuridura kare twebwe ngo zawa endonga zenjeriko ngizo ziraridutse umusozi uri imbere yawe uriduke mu izina rya Yesu urabyizeye kandi wirwaneho wirwaneho ngacuranga papa
7 itihuze ntimuyihutishe cyane kugira ngo tuze kubona uko tubyinira Imana neza. Yes. Fatira akantu mu ntoki kakwegereye kakantu kaje kariye uretse gato papa. Haleluya. Bibiri zivuga ngo Imana izikirisha ibipfu byike zibwirizwa kandi biza bisobanukirwa abanyamwuka, abanyamubiri ndibo. Bwana sifiwe. Umuntu wese agiye gushamburiye ibibazo bye. Wewe wenyine nibikunanira wicaye, ariko ndibikunanire mu izina rya Yesu. Nabwiye abiwacu dusengana mu gitondo ndabwira ngo uyu mwaka watangiye nabi. Muri iyi minsi 3 gusa yonyine abantu bamaze gupfa kandi bose ndawura gufungwa abantu basobanukirwe urwarirwa. Ko murabona uyu mwaka mugani wa Roja ngo abone uzogira amezi 12 cyangwa 15. Bwana sifiwe. Twishinganishe mu izina rya Yesu. Tukivuga ngo ngizi ngikezi ariko ndazifite. Nawe ukubita izawe naje ndakubita izaje. Turaririmba dukubita tuzenguruke nawe uva aho uri. Hano ni hanini uzenguruke wirwaneho wewe wenyine. Wambaye firimbi wawa Kristo. Yanje nayibagiwe. Narayiguze ejo bundi ndayibagirwa. Muzongura amafirimbi. Mbariza umuntu kwegere ngo uriteguye. Pastor aravuze ngo ari ready. Birenze ngacuranga papa. Mishe curanga. Namwe ntimuzi mureke twegera abakristo. Tubakubitiremo. Sibyo?
Sawa wewe. Sawa, endo kaseteriko. Sawa 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 sawa. Sawa nane. Sawa wewe. Sawa, endo kaseteriko. Sawa sawa sawa. Sawa wewe. Samura piano. Kizo wewe. Yariko y'uburwayi. Yariko yakutabzara. Yariko y'ibigeragezo. Sawa wewe. Hima. Kubita. Sawa wewe. Twese. Zirahindutse. Ayiwa. Izo. Zirahindutse. Imbaraga mufite nta murwayi wobaca mu myanya y'intoke nta wobaburana uruzaro turasubiramo ariko mubikoze neza n'undi utasimbutse ni ukuri niba ubishoboye usimbuke. Iyi nshuro tugiye kugira ibintu bibiri pase abarwayi n'abakeneye urubyaro uyu mwaka. Ndasoje tugiye gusirimba. Niba hari umuntu Bwana sifiwe. Ikico ndagishimangira. Mushakira impande nka zibiri cyangwa zitatu mbereke. Bwana sifiwe. Usarire mu busanzwe abacu tubana sinakundaga ariko muri iyi minsi ari akabebe k'iwacu ni mu kugakumbura kasha kukareba. Muzika bagabane hano tugiye gutanga urubyaro mu izina rya Yesu. Uyu mwaka iki gitaramo cyo mbere cy'umwaka tugize muri Imana gifungura amarembo yose ashoboka. Bwana sifiwe. Muzifate mu ntoke ngiye
kuzunguza gutya tuburizemo gahunda zose z'abadayimoni zahagaritse urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Ukikira mu izina rya Yesu. Ko murani ngendo na Kristo ameze neza. Nubona turareba nyuhagaze. Nawe ugira isoni. Uko musimbutse dutimbuke. Bwana sifiwe. Kubera ko biravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo yagize gute yasenganye umwete. Bibiri sivuga ngo mwegera Imana nayo izabege. Kandi nimurwanya Satani murabihawe se. None wewe turashaka ico ni cyambere. Nta kintu na kimwe aba bavyeyi babashira bafite bakwe ko barasimbuka. Tuzoreba ngacuranga papa. Zawa ndonga senjeri kowe. Zawa we zawe nande. Zawa ndonga senjeri. Zawa zawa zawe nande. Zawa we ndonga senjeri kowe. Komera kwawe bavutse dusanga bakuvuga tumaze kumenya ubwenge usanga urengeye uko bakuvuze gukomera kwawe uzakubwira igihe ndetse n'abikindi gihe ingoma yawe Zamura ingoma yawe yeme dutega amaboko ingoma yawe irindi rimwe we ingoma yawe. Hasigaye rimwe. Bwana sifiwe. Hasigaye rimwe. Mfatira umuntu kwegera mu kiganza. Mumbwire ngo uyu mugoroba ubona Imana. Uyu mugoroba wumva Imana. Uyu mugoroba Imana igusura. Uyu mugoroba Imana itaha iwawe. Uyu mugoroba Imana itaha iwawe. Izina rya Yesu Kristo. Siridute isonike Kristo ziraguye ziraridute isonike ziraridute
dusigaranye ibintu bitatu mugaye gato dufite. Dusigaranye gusa ikintu citwa kumvira. Mwuka navuga ngo tushiyi tugende. Ikintu ca kabiri tugiye gusigarana n'abantu badafite ubunebwe mu mwuka. Abantu badafite imitekerereze yananiwe. Bwana asifiwe sana. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Frank yihusaje ku ngoma yawe. Ariko izi nkike ntizirashira. Zirashari hano, zirashari iwanyu, zirashari iwacu. Uko niko kuri. None ga tugiye gusubira dusubire mu bukeya. None Frank Prof Imana imuhumugisha cyane arakoze. Noneho kubera kuko bigenze gutyo, tugiye gusengera abantu. Ababyeyi bari mu kuzana abana muri iki gihugu, abadamu bakazana abagabo muri iki gihugu, abagabo bakazana abagore muri iki gihugu. Byagera ino bikanga, mubanze mureke ico kintu kirakomeye, kirasaba discipline yose yo ku rwego. Umubyeyi akazana umwana ino akeneye ko umwana azagira umumaro mu muryango. Abadamu bakazana n'abagabo bakeneye ko abagabo bazagira umumaro mu bana no mu gihugu. Twashikaba tugiye kubwira Imana ngo Mana, uyu mwuka tarabaye iwacu, tutakiriye iwacu, turawazi. Bwana asifiwe sana. Turawanze uyu mwuka niba utarawukuye iwacu. Iki kirere tugihumanura abantu bazoza bitura bagumana umwuka w'Imana. Tuzamurira Imana icyubahiro. Mwami Yesu Kristo. Tuzamurira Yesu icyubahiro. Tukuze sana. Haleluya! Haleluya! None ga nasubiramo gutya, utujane tuziriduriya, subira udusubize tuziridure, usubira utujane tuziridure, nurangiza utujane niyi tuziridure. Hanyuma twikuze wa mukuru. Kubera kuko bagiye kugenda mu gitaramo kiza kigora ngahe. Yes. Bwana sifiwe. Haleluya. Bita. Karameta. Bagarira hara hagati. Patri, nawe genda hariya. None tuziridure turi hano hagati. Dufatanye namwe siko kwiza. Murabyizeye. Yego. Haleluya. Yeme turi kumwe. Kuko president bivuze. Noneho munyoboke. Aho mberekeza ariho mwerekera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngacuranga papa. Sebene. Michel afite amavuta menshi tutovuga ubu nyine. Ariko ameze neza. Imana imumugisha.
dukomere Imana amashyi menshi. Umukunga ariko nyene nanone nuza gutarama uza utarama gacuranga umukunga data kugira ngo abagiye mu kazi batagenda akagizirimba nanone bisaba gacuranga umukunga. Mana ishimwe kwiduhaye ibihe byiza. Gacuranga data.